esimele sembele yalo sho simele sishayele domafuthi siphe umshayela nje into engaphila sisho ukuthi sicela ukulitha sicela ukumbona ongenamalanga awungenamalanga ufuna ukumbona ngisho sana siphila ayibuye esikoleni ngabe ukusebenzela hayi phela nyanga wonke 12 months uyafunza dame ngasemalini mina lapho hayi ngidawuchubeka ngishaya but wena just khona ukubaba ngizoletha imbili manje sitayishaya njani yona le plan lena isiphela sisithola le mali fast lalela imali tawuvela imali lalela khoda utawushada wena lo muntu kusasa ngiyakutshela sakuthengele imoto ngikhuluma nithangele njani yalo uqalazi sithina mbamhlele futhi ummele athi afika nje lembe into angimhokathi le wena ukwente lo mmono kwenza lo mfaki umenzi eksay uyabona uma uwedwana ngomkhulu bese uyabona lesi bethe wakhona kuphila impilo lengane ukuthi awuhambe uwe ekholweni ufuna bese uthola umsithi ufuna iyobanjwa ngileshone nayo Njani ngishayelawa? Kwendekeni? ngiyakhanwa nguphathe indzaba letimnanzi phela Indzaba tani? indzaba Athi ngithina kwani? yini manje Busy. Uthi kwendekani? Oh, ngikuphathele nawo mngani wami uyabona ke lokho yini ama plastic la nje? ngajala adadatete abomngani wami lokho taxida ke lokho Yini ke lokho? lokho mngani wami ngibuyale ngamafithi ngiphathele nje wena kude ke lo muntu Wathwani? endela ukuthi maduma kude phela atakuthanda watovela nje akhohlwe ngasiphiwe angifuni phambi noluze mina ngifuna ube la yabo yes lo udawugeza ngako lo phinza ukunathe kancane Kuyanatha lokho nje? awu maphela mandi phela lesiwasho hayi wena akwenti kodwa imbiteni kanjani konjani wena ho Manje ngidakuphatha ngani phela ngoba ungibona ngikunika plastic bese kuthi lokho uyaqatheka hawu ucatheke la Uhlekani phela lenzobe yinengi leni? yathi singichaza yini uthe ubone la qhoma lokho njani noqonde thini ufuna mina ngikondele kudla awuhambe endlini unikede inkomishi ufuna kunathela amahe wami ngisho xoka abantu la yebo ngitshela ufuna ilethisi uyathi lethisi ukuthi ngimalini wathi mina ngasilima la ilethisi yami la kacu Epiang sengibambe love senginova lo love wakhe ngone ngabe ukhanga ukuthi kushaya umfundisi la kwakive kahle ngathi ngigijima ngiya kumkhokhela ikhanze kumfundisi ngithakilalele hello iswidi lami swidi lakho yebo angincede ha yasikethe ufuna la cingwe lalo mfambatana mani bengicela biyami ucela bhiyanka umshayeli ufuna le cingwe lakhe ngathi imhlolo yami la akukhona lembu wona usemsebentini ubhishela bo bhiyanka inombolo yakhe iziseve ngalapha uthi angithola na ubuya la uyanginyanyisa lo mfana ha ivani emadleba angiyiboni la inkomishi ngithole nakho awutshela lami lina licingo lakho ngoba uyangikhomba ngilathi ngilala awutshela iyobanjwa ngileshone nayo lokho mina ngikudathika ngako lokho i20 liter 20 liter. yes kanye nje Qathangisa kwathi. hayi wena lokho kudathika nje imvele emelula lempo letashesha ukusetha Akuthathe wanyale. hayi phela ungayibamba abanyalo phela sine sibakadzini hawu athi nokusita sito lakho leli Sekwani ke lo. lokufuthe lokho ubufutha na ufutha bese uyageza futhi bese uyachitha na uchitha ungabe se Hayi ke awu tawusebenza into le. kuthi awusebenza athi nekhona yemvelo yayinde ngakini phela kusuka sebenza
njengoba ngiyasho ukuthi angifuni ukuthi wena bese uyaluza ngifuna ube ngumuntu nawe onemali emaduma kude unemali ngoba mina nabo andi awu ngale mbuta nakeke endlini ngiyakwendisa khona ke okay mani ke ngidawudala kuwe yebo uhamba nako phela angikushiye asengiphathele wena mina angikushiye ngidawudala kuwe into wenda yonke le nto le yebo angikushiye ngidabuye ngiyasobuka andi akalungi mani okay so wathawuluza ke bamfo thina lesitawuhamba abafuni phela Iseve njani inombolo yasigeja ngalavu lacingweni lakho ngoba ushayile ngalibamba licingo nyalo ngeke ngiphice live lemhlala naye emini weva sothi kuyenteka lokho incingweni inombolo legcina kushaya uthi uyashaya ibe sisayibhaleka ngalavu awusizosilima mini weva msakungenda silima ishinjwe yini ligama libese lithi love ish angathi but nje akusiyo le yasigeja yabhala kanjalo isigeje njengegama lakhe yebo na ngeke ngiphice ngilivile lelivi mina la weva usho ukuthi mina sengiyahlanya ngilivile livi kusilasigeja weva ukushayela ufunani kuwe angimati awumati angimati awusuke la cinga mengenyanyisa ngiva nje ngiyangishisisa suka la awusuke ayi mahe wami usunyenyisa ude kudla lotakudla la khaya unomkhuba lomubi wena ha bangenda silima labantwana silima sothi ngesilima mina la khaya la ngihleli la khaya bona bachuba kuthanzana kwa ngive kahle phela mina live last gejale cha akabiyele emsebenzini into ombuta ufuna angichazile kabanti ukuthi ushaya kanjani ecingweni lalona ufunani futhi inombolo yakhe ithi iseve ka love uyathini wona lo love aphume esikoleni lokho ukuthi kude imali ngisho sowathi bo love yena futhi angifuna nje ngiphelele nayo appetite hamba yobona Elizabeth awukwati ke lo sekathi angifuna angibonise ukuthi yena angena kanjani adibane nento lenjena nje manje unosho ukuthini ukuthi manje ke ngidelana natelo ngisole umsebenzi wasiphila yathi nangisadla khaya soba inkantolo noma sekwaba yini kuthi nje ngiyamacala sekuthi ngachazwa nje ngokuthi umsebenzi wentelwa kuphi phela vele kufuna umntwana ayalwe ekhaya kubo yebo ke lo wakini wavele angithi sewake wenza phambili mhlambe ngiko lo nicabanga ukuthi sekufuna atoyalelwa la khaya uke usho bantu kwenza phambili futhi uhlushwe yini ngako lokho hawu kanti kuyafihlwa yini uhlushwe yini ngako lokho hawu uyaphapha nje umzali wathonza nedini zakho uyabona nina lekhayekini ngiyasola ukuthi vele niyathakatha takubopha ke sibophele kona lo ngabe Fakazi udabuthatha amaye baba bakuhlekele ke inkantolo waphela utawusho ngani ukuthi ngishito njalo ngoba mina nje ngiphika ngilala phasi ngesisu uyani ukhuluma tenzabo letingakufuni nina nje hambani bayoniyala lekhayekini hayi lo senigijima nitogcwala la ndlini sitekto lungisele umsebenzi wasiphila masitshela ukuthi sitekto gcwala la ndlini mane nihambe niye khona le likasibanze ke nayo sho sithi nifuna la ningahlala khona niyalalelane khona lana kufuna angenise kathethwe hayi ukuthi utokungena atoyalelwa lana utoyalwa ngibani la khaya utoyalwa ngimi angithi ngite khona la hawu ungamyala yini nje wena ngoba nawe wati lutho kuthi impilo yatiko sitake sibona ukuthi yena lo duma kodwa ngeke amloye yini ngiyanesaba nini cha uyaphapha shemkani somdzala sokhulile kunike isigaba sakho hawu sawubona mina ngiyavele ngisho nje enkantolo ukuthi lona bamloyile laba basuka le babulalele indvodza sebabuya sebatobulala le uyaphapha uyathi kuthini takho sokhulile nasongaka uyathi kuthini ngiphisa lezinga nguwe lo ngadi kulutho ngoba le nto vele kufanele ngabe uyayenda la kufanele uyende le ekhayekini hayi la kamkhonto nina nje hambani niyolungiselela le anathi nina niyaphambatisa nje nisakanisa tindvo nje umfunela abantu uduma kude wena mbukani ngoba le mali kita unqamuka le nidvale ngayo leya le kasibani umfunela abantu uduma kude kuchazela mina phela kude ngimfunela yena kodwa nje mina ngifuna thatha umfati loqotho lophile uqotho awubona ukuthi uqotho asohambe bona ukuthi yini lo ngayenda hayi kutongikhulumisa leli dela khona hamba nje hamba ungibaya nje nemsindo ungangitshela ngihambe ngoba phela mina sengikukhahlele ha ngikuphi la utawukhahlela mina khona ngikhahlelela khona la khayekini la sitela ukutshela vele niyasangana shem
asisangani Nini? mina ngibona wena lokhu kuthiwa asisangani Mina ngiyasangana nini? mina nje ngibona wena lokhu kuthi vele uyasangana IYOBANJWA NGILESHONE NAYO. Kuthena sanje yini le moto business key hayibo angihleki nawo angidlali futhi nawo ngisibisa lesikhipi Iyangosile moto. yakho isatha ibhlukhu yakho Yile motweni. umuntu ni faka lesikhiya angifuni ukuzabula ngemphambo uyangiva yini bisa lesikhipi undani uzamakhulu uzamakhulu Uyanisukela manje. uzamakhulu ayini Uyanisukela manje. faka lesikhiya Uyanisukela. Ngizifaka lesikhiya uyeva yini ungijwayela ngaboni kasi ngingashela nawe indvodza mina Ya, nina sono mbili. Siyaphila. Athi mina ngithe emsebenzini. Thina simele wena mphathi uthi ngibone ukuthi indvodza ibonakala ngesikhathi. Yonke into esenda usenta imigodi master uyathi nawe mphathi siphethe ngokuthile. Ngikubuza yakho ikhona le ngivile manje. Kondeke ngathi noma mphathi wami kakhona ngestory nami ngathi inispace lamagogo kula iboy. Ngiyawufuna lamagogo bafana bami. Ngiyawufuna besingekho la. Ngiyawufuna. Thamba sizothi isikhathi. Ndawukhuluma. Amawo. Wala asebenza. Manje ndawukhuluma nawe sengibhizi Ngikho nalo. Iplawashi. Abekho nje ngasemsebenzini. Sister, noma ngizenza so. Hayi imfaka ivali. Lelite. Focus angulala. Iwena usukela. Uright. Ngiyarayi. Sister sakhuluma ngesonto wani. Ngizongela ukuthathela lo munye umbeka le. Umsuse nje. Osuku. Ukhetha lapho. Lapho. Ngithi awusuke ngikhona ngibhizi nyaka. Sister saphela wani. Hayi. Sister. Umike. Ngisuka amanje. Ayenzawo. Konke njalo. Phiwa umukele imoto. Iwena usuke la uhambe e-office. Awuhambe. Nithi nini? Ukhetha lapho. Awume sister kusiyami. Ukhetha lapho. Ngisemsebenzini. Okay. Okay, amanje buya. Angimele ngizwe. Angimele sengisothi sokhuluma kahle. Into le doctor indlela imqoka la. Ngimele nje lapha ngawubuya. Usikwende kini? Siphiwe umukele imoto futhi wangishaya. Manje lokho kusho ukuthi salombhidla nebantu. Imntoma nizobele into le yona. Sengithe futhi imoto mina ngitangiyagijima la ngidayisa inyawo. Siphiwe wendeni. Siphiwe umukele imoto wangishaya. Yathi kuthini? Umuntu angasakushaya vele. Encane indoda yakho. Ngindeni mina? Uphili kahle. Yebo uphili kahle. Ungikhatha ngiyakhuluma, ungibhidla nebantu. Okay. Do you have the so-called respect? Ilapho lenzayo. Uyakwathi kuhlonipha. Kahle ungithatha njani wena? Ubambele ngine lokho. Ushaka tsiyasuka. Funze ukumhlonipha. Ngiyakunika sakho isikhathi. Mphathi. Siyashideta ngosami mphathi angathi sitothini sicala nje thini sigcine ngoku. Yala, kuthi into le yenu kude futhi nemali ngidaniniketela. You can't tell me misplace emagogweni. 3 months le masathini because asikulimele ngishalisa.
manje lahlekile ngoba kudinga ubusingayo. Kwendekeni? Eish, sosilaphe ngokwena because babe sifihla khona yabo. Bafike bahwabula izivalo singekho. Kahle kahle ngibona ngathi ngesilima mina bafana le. Oh, boza ngeke sikushaye. Thina yakhona solo zakusebenzela for years. Iminyaka neminyaka ngeke sikushaye. Yini kumisplace namagogo? Kahle kahle ngibona ngathi ngilibele nje. Understand. Bafana ngiyayifunda le mali yami left. Ngiyayifunda le mali yami. Understand ngosiyampoza. Ngeke siqale sifundele past thina. Ngiyaqala kusebenza sinawe boss. Ngiyayifunda le mali yami. Uyeva? Ngiyayifunda le mali yami. Ngishaka ngathi ngiyifunda, ngiyayifunda. Ngifuna onke futhi njengoba. Awatile uthi andoduma kude wena wabulala indoda yakho. Kushonini lo ukuthi siyaluka. Kushonini lo isikhathi nje akukhuluma. Unyana ukhona. Yethu moyo lona ngazi sinenkinga engcono. Nenginga sho. Akafuni ukuthi nishade. Unyana. Ngifuna ukuya kuyenyalo nje. Ukhona. Yethu umjwayela kabi. Lapha nje ukhona uyana. Umjwayela kabi. Uyana. IYOBANJWA NGULESHONE NAYO. Ngisoti mina khani ngifika ngosiko. Ngikhona ufika ku. Lokho. Hoy. And another thing that I want to tell you. Hayiphila, asishaye umoya. Moya wani? Sasisho moya Isihlobo wani? sakho sesivashele kakhulu isihlobo. Utshela ngubani ukuthi utawuhamba ungakafika umshado? Angithi nguwe lo delay umshado. Angithi? Asihle kahle wena usawufuna lo mshado noma usawufuna? Ngiyawufuna umshado. Manje yini inkinga yakho ubhizi postpone? Okay, ngiright umshado sitawushada but nje yini lokubanga ukuthi upheke postpone? Yathi mina sengikhathele le ndvo yakho. Yeah. Uyeva yini? Le ndvo yakho lo yenda kweva. Kushada tsine nawe. Ngapostpone. Angifuni ukushada nawe wena. Sibe postponela ini nyathi utongitshela ufuna kushaya. Ngoba nguphi lo moya ofuna ukushaya? No, angifune moya wena ngifuna usejude waphi. Manje nguphi lo moya ofuna ukushaya wena? Understand. Uthini? Umzala wakho. Umzala lo. Ngicela uhlukane nemzala wami. Akusiyo futhi umzala wami lo ngandi. Andi. Lalela. Nguwe lo busy postpone umshado postpone. Mina understand now understand. Nangabe ungafuni ukushada nayo iring yakho nayi. Na ungafuni ukushada. Phela mina ngeke ngiphecashadwa nguwe. Hayibo. Yebo ithathe. Mhloli mahlungwana vele. Lalela, angisiteke into yinye. Akusuke lo ando wakho la khaya. Akayinzawo. Wangisusa lela bento ihlalela khona ngabe sikhona khona soyithunyana. Mani. Wangisusa wangikhala le. Neplan. Ishaye leyo plan. Njengoba wena awufuni kususa ando wakho la. Mine ngicela kuyolanza lonke lolusendo. Ubuyela. Ngini lapho mina. Anginelani mina. Sembambela icingo. Ulibambela ku. Awusakathi ibamba icingo lo. It's a business call. Ukhathelani? Ngibani nalo lo save unknown. Ngoba kuyabonakala ukuthi uyisavile le nombolo. Ingavela kanjani unknown phize kuvela inombolo? It's a business call lento lebisa icingo lwami. Business call yani. Asanda ishayela le business. Oh! Mama.
njengawe lavi phela wena uyinkokoto kimi buhle bakho abudzeleki ngingakushada everyday njengoRomeo noJuliet ngitolifela lwakho luthando siqophe umlando ngikulethe kulakithi likhaya kujabulela abadala ekhaya ngikubona ukuthi ngawe liyavuka lakithi likhaya ngivumele ngitigaleli togcola sakini isibaya kwatise phela ukuthi wehlukile akekho lo njengawe lavi akekho lo njengawe lavi wami njengawe lavi wami njengawe